perutnya. Ini ngerasane kerane peni ya, itu cirine peni nak ngeroi. Peni penak ngeroi. Peni anu alon. Suwi banget. Suwi rong jaman. Ngeroi. Nek peni sing ngeroi kudune di live ora di video. Iya, begini. Terus kok nganu ngono lho awak. Hai guys. Ketemu lagi sama di Ajeng Channel. Masih bersama Cimel, Mbak Ajeng, Lu susune. Mawi, ada Blorong dan Mbak Puji. Ayo wis wong iki wae terus lo coba bosen. Hari ini kita mau mengerok Mbak Ajeng ya guys. Mbak Ajeng lagi nggak enak badan. Ya ampun, kasihan sekali dia. Kita servis Mbak Ajeng ya guys. Tetap stay tune. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya lu gede. Halo, anggun video kan malah dilanjutnya piye sih? Bismillahirrahmanirrahim itu mbek turu kan. Sing donga sing dikeroki no Bismillahirrahmanirrahim ben turu. Itu saya lagu mulirin. Tapi pena iki bukan Blorong Susi nangis ngerungokne lagu. Aku ki delok aku ki nangis ki nek delok film sedih, delok apa, ngono kuwi delok video sing menyayat hati. Ngono ki aku nangis, tapi nek lagu aku nggak iso nangis. Soalnya baca novel, ngono ki aku iso nangis aku. Sing kisahnya menyentuh ngono ki. Merah guys. Merah guys. Kerokan Nagoseno. Duwowo jelari kaya naga. Halo. Mas. Koran Mas. Ya Allah, tabarakallah. Kok merahnya di bawah ya? Kilo merahnya di bawah loh. Kok wangi ya? Tuh guys, delok. Masa merahnya di bawah kene? Kene ki yo abang tapi gak patek malah abang kene. Apa lara ngisor kelek sampai ngene Gusti? Enggak. Sama njaluk kunci nang Ridwan. Wes. Terus iki nih asap aku ora isi. Berarti hari ini ya. Dompet sih. Tasku nek minyak kayu putih lho ya. Kayak gawe minyak anu. Resker ki kurang penak nek niki iki. Anget. Heeh, penak iki anget-anget. Ya ora kumpul $5 nek $6. Resker rek dingin nang omah nek nang kene lho. Kepanasan lah aku lah fresh care lain. Lorongnya kan mijitin Baswi. Apa? Baswi lo kan mijitin lorong lo. Lihat beti tak puji ya. Tak kerasa lo kan. Ngeroy Mbak Putih rak kerasa deh. Mosok sih? Aku waktu suruh deh. Mosok ora kerasa. Aku ki sing urung tahu ngerti ngeroki mak. Seeing monsters out your window. No, you can't sleep. You pretend though you don't have to play the hero. Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every heartbeat. Kayak yang mengerok kayak yang mutah ya. Bertanya
sih ya. Ini. Diterokin sampai sini, guys. Sampai sini. Sampai sini diterokin. Sebelahnya metal benjolan. Dan kita kerokan. Nah, tapi kisah ngisor babang. Kisah ngisor abang deh. Jilidnya abang, jilidnya guys. When your nightmares turn to real life and the ground's filled up with lead white, Orang nutupi soalnya singkat standing side kulitku lah nempel kulit itu gampang gampang keringetan. Kulit lah nempel kulit gampang keringetan. Rokannya di pantai kan. Iya, bukan sini-sini. Tapi ada nggak? Iya. Dorong. Apa udah dikerokin sampai jilid? Aku terakhir sekeroknya Mbak Yu Jendai loh. Masih di sini tuh, Mas. It's my life. Pas kayak gitu netizen gue gini. Ini yang sebelah sini mas tek ini nih kira ngerok lah. Emangnya kabeh kon ngerok tekan sini kini apa? Ayo, pinggirnya pinggirnya gini lah terus kan bawa ke tiang. Bawa ke tiang. Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every heartbeat. Ini penak doi. Ini anu alon. Ini banget. Kalau ini Nek pen sing roe sih live ora di video. iya. Awetnya apa? Awet iki opo kok panggah awet lho. Santai. When your nightmares turn to real life and the ground's filled up with lead lines, we will face it standing side by side. Tak jagongnya, anu kuat gak sih? Kuat. Ngomong aku yang keren. Kita orang. Setelah kono jadi kamera.
Ini kondangan ya. Nonton kue foto-foto. Ngapain gue dijahit foto? Ini nyeneng lewongan sodako. Pick up my sword, now there's nothing I won't do. When you sound me alarm, take chaos is rising, leading the charge. I'm coming to fight and smell the prophet I believe. I'll never betray or be Balik orang anu toh. Ora ketemu. Ujung lho, Mak. Anu lho ning kafe wan ki lho. Wis saya sore saya akeh ketemu. Aku nemui totari